illee yoo mana kana fichaanta malee mana san keessaa gadi bahu himnuma baatanii isinumarraa baafna jechuudhaan dhaadatan. Silaahuu manuma wanni isin takka illee dalagatanii nyaatanii akkamitti madiira akkana gootanii silaahuu ni beektanii maal jedhanitti dhaadatan. Turiinaan duraan ani irraa haftu jechuu duraan ilma jaarsa obboleetiin tiyyaati jeetiin duraan maal jechaa ture ammaan dalataa ati waasireen daleen eechaanni turte arraan tana eeganni qabamee wajji loltee jechuu maaliif akkamitti qoma isiinis hin taanee fi haala saniin keessa jirti jechuu maaliif isaan hundinuu silaama tokkummaa dhufuun bu'uumanii haala akkanaaf akkotaa kana keessaa bahanii hedduutu akka namatti tola maaliif hin tolu gaa maaliif akkasitti namni wal rabbittee nama gaafa gamanaa waltumtuu maali akkasitti uumama gammachuu silaa dhagahuu barbaannaa rabbiin nu haa gammachiisu isin jenna kabajamtaa firdiftoota keenya uummata keenyas wal taasisee warra gammachuu fi jaalala waliin jiraatu rabbiin waa godhuu jenna kabajamtaa firdiftoota kiyya warra amma walolee addaan akkana jiru kanallee rabbiin araara rabbii haa buusu jenna kabajamtaa firdiftoota kiyya hanga viidiyoo biraatti walitti deebinuu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.